Oh honey, though our friendship ceases from now on, please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. This cut is fresh. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Pagi semuanya. Hari ini saya ada di lahan perkebunan karet milik keluarga saya, ditemani istri saya, lagi memantau hasil perkebunan karet kami. Jadi dulunya ini adalah lahan cengkeh ya. Karena cengkehnya gak bisa berbuah, terpaksa kami menggantinya dengan tanaman karet. Karena kita ketahui tanaman karet ini memiliki harga jual yang cukup tinggi. Ada? Pero bisa dini, amat turunan ribu. Lumayan itu kacapur gitu doang. Nambahan no sapo di.
Tapos Andri nono kasi. Malupo dia na, malupo. Ha? Malupo ni dia na. Mula po ito ya hiya. Tira mano ba tinggi dari itu. Mano. Tinggi dari itu kung mahapta sila siya. May gawaan na. Kayo rin na. 2 minggu nih dia situr-tur. Mano na, madung nila, madung majaki. Mayroon sa pulo sa di bato na. Madung ano lo majak. Daw mo di mabela si bato ko pas itu dikatoy yung kanan ng katoo. Ari di. Ini ro si bato to.